Aingĩ maraitikire kuuga mbu na kwĩrira gĩtũmi kĩa maroke hamiria Ndegwa kwĩnyotora ta mũtugo. No kĩrĩa mataramenyaga nĩ atĩ maobithaa a borithi mararĩ njĩra gũka kũmahithũrĩria hitho ya gĩko kĩrĩa makoretwo magĩtonyia mĩĩrĩ-inĩ yao. Marerekerie marakara mao kũrĩ mwendia njohi ũrĩa ũkoretwo akĩrikia nguo cia thĩinĩ njohi-inĩ mbere ya amenderie. Kwa majina mimi naitwa Polo Kumu, mkaliji wa Mlolongo. Na nasema wamama, hii chenye tumeona hapa, masuruari tumeona tumewekwa kwa pombe, hatutaki hata tukurudi nyumbani, mavijana tumepotea. Mambo ya pombe imezidi, imepita kiasi, kwa sababu unapata hizi pombe ambayo vijana wanakunywa sio pombe mzuri, ni pombe ambayo inaharibu maisha yao na inaharibu pia afya yao. Sasa tulikuwa naomba serikali hizi mapombe ipigwe marufuku. Na hizo mambo ya kuweka masuruari kwa mapombe pia ipigwe marufuku, kwa sababu pombe sio kitu ya kuweka masuruari. Kuna pombe inafaa watu wakunywe, lakini sasa sio hiyo pombe ambayo inawekwa masuruari. Ninaona msichana mwenye tunakunywanga pombe hapa, paka hata nimejiuliza kwani yeye anapikanga hii pombe yote na masuruari? Hata mimi nimekasirika. So ningependa kuomba chief, make sure those people wenye wanatuwekea masuruari kwa hizo mapombe wachukuliwe hatua na phase 3 tuendelea vile tulikuwa tunaendelea. Mwendia wĩgatũ wa njohi ici nĩ araikirio ngono gũkũ maobithaa a borithi magĩita rita 60 cia chang'aa na ingĩ 640 cia mbuthaa na gũthũkangia indo iria irahũthagĩrwo kũruga njohi ĩno. Munini wa komishona mwena wa mlolongo Dennis Ongaga atĩtĩrithĩtie atĩ megũtigĩrĩra nĩ mekĩra gaturumo wendia njohi ngaananie mwena wa mlolongo. Kwa hakika tungependa kusema kwamba hii pombe iko katika mlolongo phase 3 ambapo tumekuja siku ya leo, na hii pombe bado inauzwa eneo la Sabaki, Kadhangaitha na maeneo mengine ndani ya mlolongo. Lakini tungependa kusema kwamba hizi eneo zote za kuuza tunazijua na tumezimark na officers wetu hawatachoka kufanya crackdown. Borithi magĩtabania birigiceni ĩno mũingĩ ũrerũragĩra na kĩmako arĩa marakoretwo manyua makĩmaka gũkũ arĩa mataranyuĩte makĩremwo kũhingĩrĩria mĩtheko. Aikari marahoya thirikari ndĩkanatire kwao kũmahithũrĩria imamo ta ici cia njohi ngananie na iria rĩmwe ikoragwo hakuhĩ na cukuru na gũcũngĩrĩria ũhauku wa mĩtugo na ũgitĩri. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo John Kata wa Njohi.